Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihil mustamili asyarafa wa asta'inullaha fi alfiya maqasidu. Jadi, tatang ngerai rob serafa kalau bandom ma panika bedempa. Situng isi mufrad, 2 jamak taksir, telok jamak muannas salim, nomor 4 fi'il mudhari. Beri uning pengertian isi mufrad. Yang gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khamsah. Artinya? Isim sebeni isim tasniyah, beni jama', beni saropan tasniyah ben jama', ben beni isim selema. Bagus. Paham? Jadi saya kocak isi mufrad, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khamsah. Tuli ba walay jemput jo. Yelang kopi kada ya. Marilah. Ayo. Kak, tahun satiyang ko lalulus aliyah. Engak kecencinang ko lambe kak. Seminta kaki adan te engko sampai lulus sekolah. Setia kelulusan lebedaya dan mata. Sekelangkong ya kak. Kaki lah sangkup adan te ale enria. Mamari sekolah na. Sampai bila boy? Engkau bakun sangkup adan te kasih pernah kaki le. Cuma engkau tako engkau kertek dentean dibuna ke mele odi benerin laki selebih mapan. Kaki tak percaya ke engkau ya kak. Takdir pangeran tidak ring tahu le. Debuna pangeran anak indazon ni abdibi. Sengkok ria tergantung prasangka natang hamba. Tetimun kakek ko beter ke angkok pekalikan di orang lain. Maka jia si bekal terjadi kak. Semisal engkau kebeter, ben kaki yakin. Pangeran api hak siapa? Kangko apa ke kakek? Sekelangkong ya kak. Gila. Teng. Gila. Iya kak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, ya tujuh helu. Khi ngeleleng demak, mi thule bojeri ya. Kilai mele, Pak. Apa dul mawi? Ping. Berempat kali kok main nggak? Cewi dul mawi. Kaki dia orang terpelajar, andi pengetahuan. Itu tidak patut berandal. Saya tak tahu macam bismillah dekat. Tapi Kak Dulmawi orang yang bagus, Pak. Bagus dari dimah. Cek tampangnya nggak preman. Bi kaki nilai bagus. Nilai orang kan benih dari penampilannya, Pak. Tapi dari Athena. Kaki tahu. Kesenaten orang. Ila, tadi mandi tuli. Apa sih kebeker jong? Mi kata rawan. Iya, Pak. Kena nikmat di rokok. Emang bulan lekas tade. Beniro pan selekas tada. Keng beban pikir nakakes terlalu berat. Engkau abini ya, Pak. Derem mana? Kasiap jong. Mana para lulus ya? Sesuai benjanjin nah. Engkau sudah dente sampai lulus sekolah. Ya menengkok tak ada pada jia jong. Korla kaki siap. Bismillah. Tapi kok terun nah, tak memberi agak kaki, Pak. Biaya ben semacam mah. Engkau nyada tibi. Pokok mana pentaki. Ya bagus mohon kakek di ngenang-ngenang ngaji ya jong. Apa bangga. Tor kadang bangga nareng tua ke anak ria. Benih pulan anak kelarari beri. Tapi gen ngetela anak mandiri. Ben bisa nyokopi kebutuh na tibi. Bila siapa yang tak parah bener jong. Bila boy, Pak. Nyeri aki tidak setepak. Can Ustad Dalman songkan. Songkan, dia matur ka kiyai pron. Iya, Pak. Kadar mansongkan. Iya, jangan. Ayo kak masuk. Ma
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuan pematur ke entok yai. Beda apa, Cong? Kelas telo alia subung Ustad. Siapa biasa nih tadi, Cong? Ustad Darman. Demu Ustaz Darman. Cepon songkan yai. Oh iya iya iya. Yelah tuh dimasuk, Cong. Sementara mereka orang nah. Engki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cong, matingkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran apa sama Ken? Selain Fatul Mu'in, Jauharul Maknon ra. ini pakai kitab kuning kapi. Pola ada pelajaran selain kitab kuning. Bederan ya kak. Kitab apa? Alfia Ibnu Malik. Oh, tak lah pada aja, Cong. Tak kerober nana beni kuning. Mungkin tapi pada tidak maknan. Jelas ayo, Fatul Mu'in. Icam kayak itu pecol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri. Apa, Cong? Cek karo ngajar sekalian dia. Kaki letak kayak santri bini. Siapa nyaman santri bini saya kesini kaki dia. Mana bi? Selain ratin, sopan, benak kanan pinter. Engkau benih tak setuju kaki minta bini dia, Cong. Beli bunga. Cuma mun bisa nyari calon bini dia sejelas ngasap. Kaki dina kebiak gente, Cong. Calon kiai. Ketiba selektif nyari calon bini. Sesuai anjuran hukum. Nyari sapu compak. Agamana ngasap ratinna. Terakhir tunyana. Nuh, manggil kamu mana bisa pucompak nih kebi? Aji kan sifat anjuran, Cong. Pada tak nemu, masih mendekati. Lu coba nyari si badanan kiai. Masa aku tuh potennya kiai, bi? Dah iya, Cong. Arah pamaku tu anan kiai. King maledeki bisa apri kakek mimpin madrasah riang. Mun latar belakang apa ada, kan tak repot. Tak perlu adaptasi. Pola tak napa pakai benih poteri kiai bi. Pokok keduan bekal ilmu pengetahuan.
Kak, tahun ketiang kok lah lulus alia. Enggak kecincinan kok lambe kak. Saya minta kakek adan teh engkok sampai lulus sekolah. Setia kelulusan lah berdaya dan mata. Kelangkong ya kak, kakek lah sanggup adan teh ale lia, mamare sekolah. Sampai bila boy? Engkau bakun sanggup pada entek kasih kaki le. Cuma engkau takut engkau kertek dan tekan dibuna kemile odik benerin laki selebih mapan.